Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Амансыздарбы? Бүгүн число 2-март 2025-жыл. Бардыңыздар, норозоңуздар кабыл болсун туугандар. Ноокат мал базарындабы. Сиздерге буйруса боз, кысыр, арык, семиз уйлардын баасын тартып чыгарабыз. Бирден лайкты басыңыздар. Ушул биздин Байкези каналына сөз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым өз убагында кызыктуу, пайдалуу мал базар курстарды буйруса чыгарып турабыз. Туғандар, рекламаңыздар болса, қандай реклама болса, бізге қайрылсаңыздар болады, біз бұйырса шығарып береміз. Қолдан келишинче номерлерибизди ушу экран бетине калтырабыз. Қандай рекламаңыздар болады, машина, жер, үй, жылкы болса деле болот туғандар. Бұйырса чалыңыздар, біз даярбыз бұйырса кызматка. Biz buyursa işimizde başladık. Birden like'ti basıp koyыңыздар. Kısır, boz, arık, semiz uylardı. Ança-munça көп сүйлөп койгон болсом, туура сүйлөсүздөр. Видеону атайындай пауза кылбай кеттимдай. Алыстага жүргөндөр мал базарда жүргөндөй болсун деп. Канча экен бул боз үй? 85 кем бар, канча сурады? 67 миң сұраптыр. Бұл жаң ачма. Боз туайнеп қалып тұр негізі. Қанша екен бұлы? Қанша екен? 70. Қысыр бұ, боз бұ? Қанша сұрады? 62? Sodan azar versin. 62 min suraktır. Mına uşul arıqtar erten buyursa kurmanlıkka baylasa жақшы болобу. Pul kança ekan? 90 min. Kança surat aka? Ha, 80 min. Kısır deyt 80 min. Kança bağıltasa ka? Bizi çağırdı. Yok 65 kaldı. 65 kaldı. Bu kısır mı boz mu? Kısır ha? 65 kalmıştır. Kısır değil. Allah sağ ol. Sağ ol koy ki. Kança eken pulu? Aynen eken. Şıklıç. Çini basele. Pulu kança eken? Kısırsan, turpağın satı verme ödü kaldı. 85 kan var ona yatkan. Kısır sağ. Öte sonunu ayttı. Şimdi veremiyorum. Sütü kança var eken? 6 litre bu şekilde sakin. 6 litre var diyor. Kança verdinizler? 79. Boz bu. Can açma bu. 79 beriptir. Boz eken. Şep kançadan ken puldары bular? 100-120 bulça? 90. Bular kısır mı boz mu? Üçü öten boz mu? Üçü öten boz deydi. 100-120 90 deydi. Kançadan sırada var? 109'a bunu çu? Nanı çu? Sodanızı versin, jak satıp alın. Kança eken bu targılı? 90. 90. Kısır boz? Güman. Güman. Kança sırada? Surayla. Surayla ha? Bu yaş kanday? 60. 60. Ekini tuup turda. 60 bolgon bolsa. Kança eken bular pulu? 175 kan. Juun ha? Bular kısır mı boz mu? Kısır bu. Kısır. Kança sırada kanday? Jetken jeri. Sırada da arkin. Kança verdi? Verdi öder. Sodan versin ya. Жақсы айтқысы келбеді бірақ
Qancha ekan? Ha. Pul qancha ekan? Ha, bo'ldi. 110. Qisiri bo'z o'xshaydi. Qancha suradi jetgan yeri? 88 ming so'rab tur. Bo'z. Pul qanchani to'g'ich? Qanchani tuvat? Eki. Ekin tuvat deydi. Qaysi kanal ekan? Paykaji degan. Pul qancha ekan? Bilmeymi? Yönükle az kalmadı. Ha, Bunun ülketle bize. qisir bu ekancha, bo'z bu ekan, ha? Bozken. Ha, bo'z bu ekan. Bosh aylanib qoldi. Qaysi birinde bor işte. Bu yoqqa qoldik-ku. Qanchadan ekan aka? Qisir bu-cha, bo'z bu. Qisir. 90 ming. Azaq siray. Oy. Ko'cha chiqalar kazani. Gazdan beri. Qanchadan suradi? Ketgan yeri, ha? 78-77 deydi. Taza qisir deydi. Uşulardı baqsaq qanday bo'lib turganda kommentarga yozinglar, bilgenler ko'p qo'y, yozingizlar. Oldu bo'lib bering, jingiz topdi. Qaysini bag'dasiz aka? Nomi bu. Qancha berdingiz? 90. 90 ming berdi. Aka bu qisir bu, bo'z bu? Qisir. Bo'ldi. Bu bo'z qancha berdingiz? 95 ming deydi. 95 ming deydi, ha? Bo'z. Qancha berdingizlar sizlar? Berdingizlarmi? Shep qancha berdingiz bunday? Ketgan yer qancha bo'ldi? Bo'z. 90 bo'ldi. 100 bo'ldi, 100. Yo'q, qancha suradi? 100 ming. Ha, 100 ming suradi u. Bu jash qanday bo'lib qoldi? Jashini bilmayman. Yaqinda bo'z ekan, ha? Yaqinga bo'z ekan. Shep qanchadan ekan bular? 100 ming. 100 mingdan. Qisir bu, bo'z bu? Qisir. Qisir, ha, toza qisir, ha? Qanchadan suradi? Suraylik, ha? Sodangizni bersin aka. Puli qancha ekan? O'zingiz chiqmaysiz. Ha, 100 ming. Qisir bu, bo'z bu? Qisir. Qanchaga jetdi bo'z aka? Jetgan yeri. 86 ga. Eti bor ekan, qisir deydi. Toy poygo, nari bergiga tayyor ekanda buyursa. Qancha berdingiz? Ha, bun bo'ldi. 90 ming baya bağıltatıda men özüm daha adashib qancha sura olam. Bura shuni sor degan o'yda o'z. Qancha ekan? Bu bo'z bu, qisir bu? Qisir bu. 82 ga deydi. Ha, 82 ga satılib tur. Qisir deydi. Qancha ekan bu? 120. Qisir bo'z. Qisir. Qanchaga jetdi bo'zi? 105 mingga suraptir, beribdir, o'zi 120 ming deydi, qisir ekan. Millet va nima sotilmayapti? Qancha ekan? Qancha ekan bu? 110. 110. Qisir bu, bo'z bu? Qisir. Qancha suradi? Yaxshi so'langlar bersin. Targ'il suralcha, e'tibor qo'y. Qancha aka puli? 100 kam var. 100 kam bor, ha. Qisir bu, bo'z bu? Qisir, ha. Qancha suradi aka? Hem surat. So'langiz bersin. Qancha ekan bu aka? 108 mingga keldi, berdi. 108 mingga berib berdingiz. Qisir bu, bo'z bu? Qisir. So'langiz bersin. Nau sarın görelçe. Sarı qancha ekan? Sarı 125 kam. Qancha suradi? Qaysini? 115. 115. Bu qisir, ha? Qisir bu? 115 deysizmi? 115 ga suraptir, berib beptir. Men fatih diyorum da bak. Ağzına tutuyor. Öte yatın kişi kıtay beni bunu söyledi.
Bayağı kesak getirdin de o tabii. Sen de iyi duruyor. Kaç kere alacak? Baykacı degen. Baykacı. Ova. Benim tatlı. Oldu. Kança ekan bul? Kaça kol? Narx mına menen mi? Ha, mına menen bul ekön 170 ke. Bular kısır mı? Kısır bunlar. Oldu bu. Evet telefonga YouTube'a. Aldık fon tartıldı. Ova. Ne ökönдөп. Aldık. Туғандар, мына ушинте видео жыйынтыктайбыз. Алла разы болсун баардыгыңыздардан.